Ka Menteri Ketenat Karab Karyang I Dr. M. Amperin Lingdo ila pentip ha ke yeng dorbar ba ke jingpenmi ya usinsar ha ke jela ha usnem arhajar arpuar arpulai kalong riu point praspa lifeway metric ton bat nyopusan point riu spa prapo metric ton ha usnem arhajar arpulai arpusau bat ke Jingmang na ke benta usnem arhajar arpusau arpusan ompat la ban ai. Ila ong ya kani haba jubab ya ke jingkeli bala wanra do MLA ke UDP uba lakmen remboy. Ila pentip ba Menteri rangba ke jela ula kular ban mang ban Pyntyllun ya ke shispa Klur Tyngka ban Iarap ya ki Nongrep ki baya kendu Jingjynjar. Ila ong ru ba ke sorkar kala Shitom ban kentiu bat Iarap ya ki Nongrep ling ba ke CM Assured Scheme bala pelat pat ba ha ke shiphoterik urempang arhajar arpusan. So, sir, the government, in its wisdom, thought that the best thing to do for the farmers is to mitigate while this volatility in the market price fluctuates, and hence farmers are feeling the pressure of loss. So, sir, we have also ensured that we engage in improving the value enhancement of brooms, sir. Haba jubab ya ke jingkeli bala